Adoya wabedene. Adoya wabedene. Waboya o. Edo wabava o. Edo wabota o. Adoya fefefe. Eboka with my digaye. Wotagmo. Wabedene o. Besage ogu game ogi bane do. Ege ugame ogi bane do aje na o. Wahia tutao wasikoko na gosa na we rosa na we tievosa na we deru gosa edo ya bere fe but my digaye wutagmo wasikoko watutao ebono yere no re okuna bade wa o ebodege bodire ba wati ya ndika ero wa magade baba ya tota wa magade ye ya tota awe tan ni re onyagbe na idego wa o abokian o egosa bonka o abokian o were bage obasu ye zaban abokian o obi o salobwa na we la obieze na zuwa koyo na dogo kogosa ai bere wai muka ore ba da ikade wona bembela usama pran koyo obokia wahia koyo abokia waniere ebodima ere walare odondo gusa mama wogusa wagati run josa o maya so o venera kebogo dio no hua donya la sadobwa no yagbo kebiri mare bando igawe bando tuo uwese madopon uwese afiangbe owo yobo wo etion wo ahwe ajabo owo norun otagbon edebe gbe ogbe yanre edekede nu we yanre ba yere wo yagbon kebe yin emi o para odun to bo de kodukunre na wo ge no gare ba wo se be nu ama o se dien gbe o ason maya bi ye na ya hewe ebi bi su ayi dege gbe edebi do gbe o fe me yanre abe adege gbe abe ya san yusare awe mi no keke we o ma me ya fe iguna jinwo ame iguna jinwo aru owo efo won tagbon ma be re bando si koko manedo ke ma yo won tagbon dege ma ya fe ari me ma ro wa be do no ba ye ma re ebo ka we ma diga yo dege ma wo ri no ma ri no wa ma ho ma do ga we unda wo sadobwa egeda de abira wa to abiye ma ya en we ro ya be fie emi o be ba ya wo sadobwa mo lokun ya be de mo be ba ya wo sadobwa ke mo to na ya be de mo be ba na ya ga we ni abe en se ebe no sadobwa la wo uwe na ma na miefa egi ma he we gbe kin we bi o wa mi ma fa la o mi ma fa fo pupagbon oye wa ni bun bi ye veva pupagbon oye wa ni bun la yin o de wori ma se tin ne no bi no se ma se tin wa su bi no keke e ya ma ibe se tin we kire ma se tin ma mi ano fi agbe ni ma e me we ma tie na ma ya ne run la o wo ge la mo rion ge la we ni wa rion David na uno magbaro ni aya dole yi gela bi gbamarion David kemi ro ni awoko de ni alakera na ya dolo yi ugela bi ka orion na mi wi ya maka bibi odene ya kedo on de no ma iyo bo we be gbe ma polo sadogba no wodwa ma mi anu ti angbe na wa owu e me wu na usanu da wa
ya man give all weather salo ra me una edo na bo men ma be ga men ma yakọ ma zeko be uga ogu kpọta ogu ụta mo oge bo obunwo uga ogu kpọta ogu ụta mo ebo be ya fe biro do se gbe bo don ore Nigeria no go wan ebo be unu ni aze na ya gun ye okpọta na buyo uga ogu kpọta ogi mana du ro ebun emena oti gbe yo ni ya wo ge du no ge du ge wi ogu wa do sa no do ai mu dia yo ogo do anoge agi egun egba ko kan o eguna ni wina na mi anu je me no demu una ni wina na mi anu je fun edo da bo ben aro be no ya ma be no ya tonton ri la ho ju de yo ma wa egi edibu egun pe fun ebo salobanu go do adi yo bo me o egi bo kan ma fo a awe na dodo aga ai ge na we do ge ya ge mi na imi ogo do no ge nu ra e ko ori ogi ma na do emi na be ogi ma na be zigo de ma be ga elu e ta ho o ge bo me do gbe bu ni abi do age mi na wa no we mi don de mu aga yede na ya gwa le mi na ya fa gwa le to e mo ni Yesu ku du gwa to e ge even you bo don ri ni asa do bo ama aga yede ara chore bo ya fe imi anu ga be chore do ba e egi mana do fi na wa na gi ve ogo do aloge yo bo ma o ni Jesu Kristo na nya wa isa waya wa isa u isa uyo salobwa isa o when ma yebe di ana o wa ki o gi ma wa yebe je run dabo otimma ni ma gba ewe wino salobwa ìyẹn ni ge iyeko iyoriko ge Vivian o amugbo mo ofija mama ewe negbe zo anekere no de na anya we negbe ama ewe ne ma setiri upon neku yoto o share ni manadwe ru neku nda agbono yin otimani odima na pasima ma be ho we ebo wulo bedo nya be gbon yebe nya be gbon yo pota we bo wa bugu lo bedo bo ri sioni e ya fe no yi yu ke na yena bedo ma be yin are na nya salo ba no fu e ma no nya e ma ni no wulo no fu yan ti on re o e ri yan ke bi yin e ton yin e gbo yin e on re o yin o so yin no fu yan re on re le Jesu Christi sa e go ga ba we do e na ki o iwe mi na ro ga de ne Peter no ka o nwe va wi we a ave ku fi on pa jange ya te se o vi en nya oge Peter no ka o nwe va wi we a ave ku fi on pa jange ya te se o vi en nya oge oni iwe mi na hang we ga de ne ma ti be don wa ngan na ge no sa ka e no sa ho no ta me ma ya fe aga o ebe Peter no ka o un eva ou vient iwe a gebe no nya ba
When we bed your turn, no you will come. The Uyuku na Moiri Iji. Who does Hado Bois? I buy are you in you? I nigga, are you in you? When we bed your turn, you are governor no. Who da osa, open you put near here. Abi adi e ovien okpanyangi, ase ovien nyangi. Uwo dona ana chiwa. Kunda Jesu Kristi ke irio ya ni manne. Ona nsima an mara igode na ma be. Ni mara ki an po wo e. Ye ma wo ko ye ge Jesu. Amare mi abe na bugbe. Amami me dan mo no e. Ye ni e ga na ira ro bi o e. Ona ira yo ya na. Ye ma be zi ye gbe. E ga na ira yo ya. Amare zi shokia o. So pa na me gbe di o to wu come. Ona me gbe di to wu come o sa lo wa na boyan gbon ya. Jesu ni oye egbe iho oruko owo ma. Ugun gbugbe na kamera. Na mi ewe mama. No wa fu ewo ko. Mba me ke da do ama gbon we no wa. Uwu en na gbe ere Jesu. O igbera ori ma ni wa na gbon. Amen. Amen. Edo. Amen. Amen. Ogusa no boa. Amen. Ogusa no boa. Amen. Ogusa no boa. Amen. Ogusa no boa. E da kin o. Afian gbe na no sa no boa. Mais où ça doit boire, on a qui ou a bien bien non, où ça doit boire. Yo. I want to read from 1 Peter chapter 2, verse 13, then read from 21 to 24. 1 Peter 2, verse 13. Then from verse 21 to verse 24. Hear the word of God. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake. Whether it be to the king as supreme, or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and the praise of them that do well. 21. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us as an example
that ye should follow in his steps, who did no sin, neither was guile found in his mouth. Who, when he was reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously. Verse 24. Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sin, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. This is the word of the Lord, and thanks be unto God. On this day, I bring to you the biblical command that is in the awful word submission. Submission. What is the word? This awful, powerful word, submission. That is the word that nobody wants to hear. That is the word that nobody wants to obey. That is the word that nobody wants to oblige to. Submission. And I tell you the truth. Submission is the way of the Lord. The Bible has cleared it. In the first place, it's a command from the Word of God. 1 Peter 2:13. The Bible says, submit yourselves unto every ordinance of man for the sake of the Lord, because it is the way of God. Not because man promulgated or set up the ordinance, but for the sake of God. Those who submit should submit for the sake of God. Because it could be from the king, it could be from the governor, it could be from the government. God allows them to be there to praise those who do good and to punish those who do evil. They stand for God. If you are God, the Bible says that you should submit unto the ordinance of men for the sake of God, not for the fear of punishment. Let your behavior not be because there will be punishment for certain action. Let your behavior be that of humble submission because God wants you to do so. God's children don't live by threat. God's children live by submission. Jesus Christ submitted unto punishment, unto death, even the shameful death on the cross.
And because she died on the cross, we are saved. We are saved. We Christians are called to submission. We Christians are called to walk in the Spirit of the Lord. Our work is monitored by God. Our actions are monitored by the Spirit of God. Not because we fear man, but because we honor God. Submission is different from obedience. Obedience operates on fear of punishment. But submission operates on the power of will, the mind, the Spirit of God. When you submit, you only obey God. And this submission is found everywhere. Wherever there is no submission, the Spirit of God is not in control. Whether in government, whether in business, whether in professional work, whether in leadership, whether in marriage, whether in institution, wherever men are gathered to do something, there needs to be some submission. If there is no submission, the Spirit of God is not there. Jesus left us as an example for the world. All who want to revenge, all who want to show power, all who want to debate the topic of fairness, it's not fair. It's not fair. It's topic of fairness. It's not to be debated in the Spirit of God. It is submission. And those who win the argument, they don't win the commandment of God. Woo! Those who win the argument of fairness, they can hardly submit unto the will of God. Submission is the yardstick of the presence of the Spirit of God. I tell you, don't want he was stronger than her. He was stronger than her. He may be you too. No, ye be come. Who ko? He may be you too. No, ye be who come. He may be you too. He may be you too. I may be you too. In a back, Agi mebere toge ya weni we. Agi mebere toge na bategi ne. Imebere yoto ne benwa agwa kan oye bi mebere yoto oye ukome onye emi na gba ho ni ahon. Ha! Odi na gboro ni ahun. Ibi eka ni Yesuku, iya ma ho ni ahun ni we na megbe to yibu kan. Ikwo ni pe ade yowa, ya ma ho ni ahun ni we na megbe to yibu kan. Be ya be no one time. Eba na die bi mu na we na do mu dan. Aga we ni megbe to ni ando wi na nangia e mana gbo yan yi ho ni ahun ni bo ya take ari ahun na o sege na ya megbere to no wa no ga wi na o wa no so ba wi na o wa no ka bi asabi si wi na yan yi do sifu yan yi do tegbe mu yan yi do zozio mu yan yi ho ni amegbere to yan ho ni yan megbere to
Imegberi uto noku kome ogu sarubwa ogu sarubwa o sarubagwalo varioba o sarubagwalo biorome o sarubagwalo vegberi o sarubagwalo isimwina o sarubagwalo ikanawemi o sarubagwalo ikanawemina o sarubagwalo ikanagami o sarubagwalo ikananadi agadi oko Imegberi uto no yewo kome Nagmoka we anywhere coin. Onyo imegberi uto ne beno wanka. Ebe mati aware. Wa ya megberi uto. Ne uina ni oba yi uto. Ogo bano. Ogo governor no. Wa megberi uto nuhini. Zabenu wa megberi uto no salubwa. O wa no megberi uto. O salubwa o wanagbon e aska mago wanagbon. Mi lo salubwa gwa lo be dagbon ri ye. O megberi to no unyime. Megberi to no ku come. O wa unyime ogo kwa. Oga unyime ogo ku. Oga unyime oge no kudawo. Oga unyime oge no kudike. Ego ha na baka. Ego ha na egbeme. Ego ha na chanwuyi. Ego ha na badagime. Oh, imegberi oto ogo salobwa. Uga megberi oto o salobwa. Megberi oto na. Bisimu na wan. Uga megberi oto de no nyanga nyina. O salobwa ewe megberi oto na. Unda yon tai we na ga jibiro. O abonuje. Oya bonuje una megberi to de na yo baka e o sarobwa e megberi to na una yo khai we megberi to ne o hino rebo wa ni redo wa ni karaba wa ni ka ya sudo eke nu ri ga ye sarobwa we megberi to no hino rewa enu si egwe la dia enu we boke de yi enu wa le de la re na yo boy wa enu we na yi ze bo ho na ba ya wa enu we nu ko da enu we de mi ya tigi na wa ya wa we met na je be dio e wo sa do bo e do sa do bo ka ma wa we nu me be dio to I me be dio to no me be dio to o yi bo kan oh Ego pa na aro. Ebibie mo waka o wanga ye ebibie mo kebe money abia. O mo plan pa na wa zetin. Ona zetin wo waka na wo no ye wera wo ye. Ira na ka man well. Totaba Bueno, totaba. Tama totaba. Orita sigba totaba. Oh, can na total. Era viye na we mi ahia o. Na te ni ahia ata. Ya gi we for then. Ena no we yi vamos bollo we ai we kamaru total ke total a we ta u pa ho a we ta gba ba ho a do ta gba we ke do ho ke do total we dinko ona kam ya we nu wana za o mu ye o ye total Ye ma ho ni etota. Ori ye ma ka bi ni etota. Ye re tota. Be no ga mata. Ye mu dia bu ko ri. Wariza o mi en na tota.
Yen retota wa de yen tota. Yen tamwa. Yen ye mundia ugo yen. Uge bod maje. Oh! Uge bod maje. Oh! Uge bod maje. Oh! Ebony Boone wearing a wedding and Ubari Zaumia. Ugo yen. Yeah, my way, if not winning out. Who? On your matter like Mona. Or him and I remember. Or him and my book. I feel caught all oui, na le lebo na afi okoto ina che moto. Agbon yo berama, agbon yo biyama. O wa ge twa gbira. Ibi ki ogbon. Bu ge dokpa, aguna afija fi okoto lupo na. Wa ge twa gbira wa o. Fe ko fie. If I have no look when you at the honing. Ivan non skegri fako fie motoni o kutoni fako fie le luina na miva ibozege eno mana bon bena when I line here oh I try montoni o kutoni twice only. Ndaiwana gbon setting megberi oto. Eva na megberi oto, yan setting onyin owo salobo. Imegberi oto, o salobo ya bu agbona. Imegberi oto, agbona ya ma. Imegberi oto, amena ya tontonre. Imegberi oto, egbe aya ma, o aya ma, esuku aya ma, ogame aya ma, oyinwuna aya ma, oyeke aya ma. Imegberi oto no ku kan. Oh my God, one of them will be to know who come. Everyone knew my wood saddleboy. Everyone knew my wood saddleboy. Don't ever give you a mobile to know who come. Or come when I came, I said, we will. Man, you're a or come where book, I said, Abby. Oh, man, you're a Una neme biluto, une orion go saloboa, or neme orion saloboa, go saloboa. They just when you yaro wena, ukina bear, ukiona bube. When I lay. Ama where I walk in. Oh. I don't know, Kibo when you be, and I don't answer you, be answering me, only much then a beer value. Water, pity. The baby not again. Only a pity. Most are no put up beer, not be ma. Most are about woman was Jackaito was soon with that baby. Oh, Susa, Ususa. Who kick a woman? Yaka yan do asunwa uzola eda ya asunwa ya amre jagbona ya no wa fi moto kan o fi moto kan o awo pa ebe bi wa so amre sekinani inu na ma e jawuna e ba ya le o anyo ada o o gbari o e ya yi period. So, man, sorrow banana ye where. Who killed the other duku? Oh, when I ladia, no key bear. Or you boobe. Who killed boobe? No one yard. Nay, that's one. Nay, that's one. I can come and yet. Iyemi yo yagbon ya gbe won tege na de bi do won na we
wakon o be wakon àwọn roa o be roa o egbo iberi o kede ya mu wo fun agbon na wa tun da mi wa na yo bo ma ami ana wo kho ami ana wo no magba wa we ege o kho fo agbon Jésù Kristi re ona lórí egbe ma we imegbere to no ku kon e o saro bo aya anyagbon na yena di egbe yo to odan kon na gbon gbiye won e to wo ko e Jésù kon yasu wu owo e ogbugbe Jésù kon yase owu ogbugbe egide na gbe Jésù e ko no ru agbeba ewie si no wu agbeba la no gbeba we no wu we ti u ye o e ti we o sa ba dege e ben ke don se wo ta we no we di abe o ye o e ti we o ri yaki e ben ke don se wo ta mo o ye bono o ye osisi no o ye igo no o ye fe no o ason no o avan no ye o ene ki no serve ya yo sadogba uhumutagbon e wa no kon megbere to bu kon be di Jésù Kristi we Jésù Kristi we no e mo sadogba no sadogba anyi na anya mo onu yogo sadogba na anya mo no megbere to no su kon Jésù na kabore yana mwe na babebe na gbe na kan gbugbe owo gbugbe ni o mi fun o wa o de na e sisi dan mo ko dan gbo kan owo ogu gbugbe de Jésù wu o ye mi tane na Jésù wu o mi fun o wa de na e ba ni tiye e o sisi tiye e wana gbon bibio de mana gbon e owo salobo o come e Jésù ya di ma be owe ogbugbe o come e Jésù ya de imefa ni ma be owu ogbugbe de Jésù ho no die ma we ni ti he e yu gbugbe e ya wu gbugbe o come ni emegbedo to ya kon e ba ni on ze yesetin ati ka mu gbugbe e ba ni o be za setin mi emefa ni ma no iruwo ko no ruwo ko e Jésù ha sai na emefa ro ne de mo ya fe no wi jaji ese no salo ba zoe mo setin zoe aga konosa ma ko ma ya kona o sado ba dere o come owe aga konosa ma ko ma kona o sadege o come wa ida mi ewu yo salo bo na mi bi yo salo ba biru pa wo salo bo no kon fun dosa e ga ge ki an wa kan e wo kona e tu e mi gbe e tu fi bele ku gbe wa ge o ge kwa o ge we to adegbo o no kon dosa fun dosa lo bo e wo kona yo e mi so we ga kona fo ge e don ge ma nwa o so no papa ge nwa na fo egbe kono sa wa ko nwa ya kona
O sadaru come. Oge don adoge. Tu sana pa ma gbaharu boy. Yo pa la no wa. Yo akari ya na ya ngo mebu keki. E do kan wen ga wu. E do sare ba gbe dan anya gbon ita ma wen na. Imu egbere to no ku kan. Eke no di ga ye ofiagbon we. Eke no di ga ye oye mi mama, oyo furu jagbon. Igbina da gbina gbodo amam kon egbe e o se. Oh, no, mama, no tick you are, no pig you are, no keke, no zaga. Ama kon egbe e o se. Eki ya fe dan do, no bangi mo ni yon ba owa. Non zaga, non pefwen. Amamye ma no kon wa be hi e o se. Egbe kini azedo eki no ri aki we aki. O suku na jo no. O e na yo ba no. We zo we ageze do we dobo e do no ba ye. Ageze do so mo so wu mi. Uwe ya te ka do egbe kini abi na abi wana. Ayi wana na te do e wana na te kian wu mi. Ekpe lelwa. Iya. Wege je kian be bo ba ne Nigeria. Udo mi akini yan wa ye do sesese. We gwe so wuta Yoruba budo. Yan wa ye do sesese. We gwe so wuta Igbo. Iki even yan wa ye do sesese. Yan ye kian yan ye do we gwe so wuta budo. Boriro. Tun da ahen gbe opa kan opa. Ogba me gbe do tori no kai. Me hold me mu we hold me mu. We ben meta ogase. We weta ogase. Ya nyagbon. To ti yagbon, to sagbon odieke. Ayo sisi gbelegbe, ayo fi agbelegbe bo se. Nda mami no kon no kai. Amami no gbe biadie, do we ka we oba be nu weta ni arabe we. Amami no wa no dage do we we ogwe aya we here na. Amami no fe kore no ka we man we be we tani o we ma be di o me ma. Amami no wa no we ka we don yan de na ma be yan de na ko o ma me be le lu wa be wa tana. Ife ko ni egbebo e we ni ma. Uyi me don gba ni egbebo e we ni ma. Wa do e. Bebe kanwa. Bebe lulupo we o no bakai. Kanwa. Lulupo we no ge de governor kai. Kanwa. Lulupo we no ga ariyo ban yiyo to. Kanwa. Lulupo we o ge de sosi kai. Iwasu no ogo mu sakai. Kanwa. Lulupo we no mane ra yiyo to yen ki ona to wagbon. Egi tifun mu, egi tegbe mu, egi kanya okege mo be. Ewo gbagbo na saro bara boyin bo so kiki. Imu egbede to no hu kon. O e ti no say gbagbo na. Oyan saro bo we so even when malele na. Abe ya wasu na. Ni mi anu gebe ke don dia abe ko ge bon kate ma na do. La hodi mama re tin ya fe wo yan. Owe ma agbo be na, owe ma akona, owe ma ya we mi. Agi mala yu iwere. Eko gu human. Eko gu timbe mu. Eko gu amami ede. La hodi ehin ma egbere. Ni ma yen no ba ya o. Ni ma gbe bi eri o wiwe no. O arioban managa no. O ke na do ki no. O won me ni ma ye no. O egbe ni ma ye no. Gi ma me gbe o to.
no who come. I will salute ya we They didn't Jesus Christ on Yaman. It's but here be that ho. We all salute boy. We all salute boy. Because I know they were. Well, what's it? Talk fiang buwa again, but we low ya die ho ya na. Return in re, ni wa re na wa what's it? Take bo mo ka ya se zama. Take be zama ya se bo sama. Take bo sama ya se be Bunovia. Yi ma no kwa. Sadaka Bunovia. Ko yo. Yi ma no kwa no redo. De yi ma li so mo gba osigbo. Ogun ma yin he me wo. Ogi mo me wo. La o nu tie o. Eni wa na de ni wa mi o la ho ko yi no kwa itu o ti mo ka o ibe tu o egusa ibe tu o basuyi ibe tu o ayire wa yi obasaki obukan ko yo obutabudo ibe tu o ti o sa e mo fun ko yo we re na wo se o yes him nta awa mo gbere to e ma so o yan re to kan o ma kan yeye o sa wo na mo gbere to na mo gbere to e muze obokian o ko yo e debi obokian ko yo ìdí ọ̀nà Obasaki kó yọ wọ́n náà rí o ọtí mà Wilfred ó jágbé wọ́n náà rí o náà rí o ọ̀rọ̀bùsà kó yọ ọbùkún o mọ̀tẹ́gì wẹ́ o wàhíà wẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wàá wẹ́ tún bẹ́ẹ̀ wẹ́sẹ̀ wàhíà bẹ́ẹ̀ wẹ́sẹ̀ ẹ̀bùn sàlùbọ̀ àdán rí àfihàn gbẹ̀rù wa o wọ́n yà fẹ́ dán yín oyin o sàlùbọ̀ ẹ̀ àmì àfihàn gbẹ̀rù àgbọ̀n náà ìṣẹ́ àfihàn gbẹ̀rù yẹn àmì àfihàn gbẹ̀rù yẹn àmì àtọ́ mu àgbọ̀n náà ìṣẹ́ ẹni Jésù Kristi ìṣẹ́ ọ̀bẹ kì í yà kwẹ̀ maka egu mara so na to e ba to oku ne do adoge to eku da to ma hon ma manse ani ma yan ke so ya kwa ta ba de ba ma ya o wado o dedo wa ri budege do ma hon yan gbele bo do wa we ni yan fe ku o sàrúbọ̀ àfún àbọ̀nà ẹgbẹ́ lápẹ́ dọ́pà ọlọ́gọmọ búngbè àìdọ́gẹ́ coronavirus àmọ́ àìdú ẹ̀fọ́ fíyà agbára yóò sísí yà gbélé bí ẹ̀bù o sàrúbọ̀ anyàgbọ̀n náà o wà fẹ́ kó rọ́kọ̀rọ̀kọ̀ ìgbà yín mi wáyé o. Na gbọ́nà jàgbọ́n ọdọ́wọ́ ìjàgbọ́n àwọn yàfẹ́ ẹ̀yìn lẹ́ni ó sàlóbùá ìṣẹ́ ọgbọ́n ìhà dó wọ bàbá dó wọ wíyé dó àfihàn gbọ́sọ̀ àbàgù wárọ̀ wàbàbà.